Ebusamedi ka catch say aboa bia bewu ana opre. Ajaguraja wa kan to kwabone. Wo da keka kan akofuru soja ni bia say o Ghana military on foreign land. Well in Tokwala akofuru no ama soja ni no abe clash with Ajaguraja. Na movie very nice. How Penyah broke media. Mess was any dim. Obe like video no other ma wo subscribe button sabe click notification icon for latest update na be chere wa adwen dia ma me e wo comment expense obaso a no share for so enya bia share you know enya me de se nipa na Ghana fo nyina time sa enya me de be o me kura be me ya say ada you feel rejected by your own people our countrymen as will be at Ajagurajah right now, but Ajagurajah is the one making more enemies for himself. He's so loud on the internet, so loud. Ajagurajah is so loud. Or person of force or de ni hu to Ghana for so. Emma Ghana for nya dream say Ajagurajah hu o kana asem obe mafia. Enso ni hwe. Tin woni tin. Kode edua bro na ato no. Obi obodua we. Obi bia obodua. O hwe nse gu fom bodua. E bodua public. E ma manfo tie. Hwe. Ajagurajah fa. Emma go say confirm na bi bodua. Confirm say confirm bodua da. No. Obeye nema nyanko obeye enema wode makanche na be nyan obkodina public na camera dance no obodu ene we dede na monfo na eno all the fans anoje pede edi Ajagurajah na making more enemies for himself. It is me addressing issue. I don't think say metano wabobra sineme mentano mintime menene nyape me menu abrabomu, but assemble media no so ebeka forgetting who you are yebeka no kra kire wo. He's making more enemies for himself. Or Casadodo. He's so loud. On one him say Adia will give no oni. He doesn't have. On one him say Adia will claim say one or any ho oni. And so there be a no dwanum. Ya butcher Ghana for person no ade ehun bi enra me on the Facebook live. You want to quote Bible verses be just say ehunehuna asem nkwan say ehunehuna Bible ewo quotation ni ewo Bible ni mu no en wo quote so yo bibia ha obesa kese en ona we kese we ehunehuna nkwan da bi Ajagurajah de edo to Ghana for ehunehuna obesa Ghana for nya adwen so no trimosu o bibi ehunehuna she empty ontwatew na Ajagurajah make na asemi no on say say ade watin kensen o ye na obeburu nia oboru ya so me do abutan for na mfo nyina daase e ma beka na nsian blogi da oba no Ajagurajah bo ndu adena busuan for na mfo nyina daase e me nra kra nkodwo nkansa lo yemo ne ohima David mo e be blasa Ajagurajah na busuan Ajagurajah keka na no soja ni be ka say Ajagurajah oni hwe oni power bia o menye onya dede no ene Ajagurajah de ntokwa no ko hofuro soja ni no o mani David say de trinu na soja ni waku no wawu ena busan soja ni so ababe kwa Ajagurajah say that day ni duru na say Ajagurajah wantima anya ma bibia anto no de ne one wo Ghana ha media no so monko so. Hello, good morning. Michia Obibia ewo o my Ghana mo enano pay. Michia His Excellency the President John Dramani Mahama onene Vice President and Michia Otikokoso Otumfo and ayobodi ana yamayo muso adaroma wunti ene yewo baabiti nshira ene ompai bopa ene ma wonananom yenso so baabia yewo bia no itimi edi anopai misanso ebaya mechia kwabena siama wunti ena masanya ba fire bonechi enra me catch you say me ma count down for 10 days na 10 days no da bia me ba abekayo enti ena no pay o sorry a message way and a video way ebeba opunum na nyane wo kwabena siama anopa me catch you say wuni hu tese tumi ayidi kun tontom kra no wuni bi woni koto sorti ase me se tumi ayidi kun tontom tumi ayidi kasa se fa na tontom awu no kwabena siama oni bi oni tin because wo kwabena siama nanka me nu ho time tese wo nya obi kra na na wo se nka me de wo start vision way because vision way no me catch you say e 25 years old. Tell them. That time no na utua ma me no fo ano. So what I say? Time na ye ka tumi sem no. Wo kwabena siama. Wo ni yesoma soma wo e ma akoto go fruit e okwan ho. So what I say? Wo hu hia da, hu breda.
ye wo to papa so fie ni ye te se wo hu how da obi a wabre Penyah peska nyeska e wo nyame nhira kwan so no on to ska ngu wa yiase on 19 to ska ngu eno no e scam wo de to nipa attention bie ye ni all the person chiro fire wo de no e to attention na me ni wo time until say of recent okoka that lady on any man me tie wa kopem on the point say oka say o bedome on any ma ampani ampa wo gina o kasa say wo be ma bia ba ye twere ene ade I watch you to the point say wo san akofa trobi ade na wo ma Ajagurajah ma wo trobi ni bi na nka mfanye coward so say Ajagurajah ye bosom honhom a wo ye bibi ade na trobi no obi de China ni o se ho na ye ena wo akofa e de mpane ne akekere be kekere di froda water aguso ade na ma Ajagurajah no ama wo trobi ni bi we artificial omo anyame tumi ewo wo mu no hwe ntale wo mo ho dabi oni hwe a wode nam osore no otukun ma ne bag so anu okọ etinimu sanity wo Ajagurajah tama ye sha ase se ye hye ntade kokko tuntum ni blue ni colors no wo na wo ya akwala na prapra papa dem tell him bonachi fire na nkola no mdidi wachi no ye mmobo eno abako bi ba obedidi ma ame ne papa atem wo wa bobranka ati obi fie ne asore dem ne no aduane chema mudi boys no mudi sa Ajagurajah chom na mmobo mu ni future yeah because a come na didi wo mo Ghana edin Yeah. onya aduane ni nti o say na am ko tena Ajagurajah dem menya bia dia no pa di bia wie di bia nwumre woni foko me dem nsa bombo catch Ajagurajah msi woni foko thank you so person who me ya no me suma ba bibi na me san suma ba bibi aka ho yeah me suma wa ko parliament thank you legend okwa also we Medina MP lawyer Susu fa video ko ka chense sa brante o video so wonim na na obekama sma che obeye di thank you legend me san suma wo may his soul rest in peace the late president John Fifi Ivan Satamils thank you ko ne sister ho e wo Medina and am say papa na free mu ntimi nka ono na sem but ko ne sister ho Medina na fa video ko ka kire ne say rejoice ahiable 4 time oben person me kan sem ne ba busa ma me say onnim sa kola o ya Ajagurajah tama ye katumi sem no na wada thank you ye katumi sem a wo Ajagurajah satam na wada ye center the cocoa na with that red garment, blue garment, green garment, black garment, what garment that you are using to threaten people as if something great is happening around you. My brother, we were wearing that clothes near the Namtogo abundance to baby a near to me ketribuno. You catch them na so na the mama die. I ruled for years. How dare you where you were ruling? bonachi legend tell him In Sumau. Nigeria, we are talking about powers now. Koneko busa olumba obu eye 000 conquer baby asoro na bu the whole world omo leader ye olumba obu eye me na pempe na me brain na 1996 e wo Togo go and ask questions. How dare you? thank you legend remind them Ajagurajah Kabrensiama e ma fodie Kabrensiama ma waka de chen wo obia nyame mani tumi bia wode ye maasem bia no oba fom na me tufo unim honhom asem anka unim atopa bua unim bu nchen wase so what ase na waya ma ebe ka asusum sofo bebre omo wo Ghana ni wiase afa na nyina because enam osunti mu secret na is coming to come out anka tam ne nson wa bofo mawie nanka time no enson ye enso mama countdown and na 9th January 2026 thank you on the 18th na deadline aso tiba na it drew that day no na se me da so ba me phone ye nim na mitimi no kasa dia Ajagurajah me no Ghana ye nkoho ebe ye Ghana crowd say so wiase nyina me no ye nkoho because onim die eba butu enka wakoda kachire won kwala no
say omo e come na de wo mo ntino so mo ma me message bi amen ansa omo ka kire omo the nyanya omo ho time because the time I will finish with you no all of them will know say omo you useless. Yes. Ajagurajah, me I will nail you down. Thank you. Me. Legend. Go all over Ghana and ask of me the secret name back with the stone or boar. Thank you. The small stone that kills Goliath. Thank you. Legend. Nyami to me na ho den no ho. Masa won fa man nipa bi te se wo. Yenom. Yenom. Won fa man nipa bi te se wo. Ye. No akọ ka de yenka. Yeah. Na me wie wo a o fire o joe se hwan e de san crofo no mu good social media ye dede o na ko TikTok no mu go o tina ja TikTok no o shem koma hodo Obodi eba. On bebo mun sama mame o de masa ade we ye 25 years experience in countries as a history we are passing through. Go and ask the people that knows legend unim nipa mo name wo de ani de wo de gidigidi neto fame ye wo concrete we say we see that say uni pillars and China da na dwiri kwabrasi ama uni pillars or the gidigidi neto fame ukochi otumfo na oni twa photo na de ball there ma na say eno no na ma we powerful and say we so useless wo tumfo te kokoso therefore na ba for ba piao na wo de ni photo akobo Ajagurajah fie na wo de ni eje wo ho mena nkatete no a ka Ajagurajah nke bi twa na su afiri asantemam. I'm telling you because obomusuo na wo ne hwan se nyame ma otumi se wo na obetwusu de obebodam wo na obetwusu de obetena ase wo na obetwusu de obewu wo na obetwusu de obedwantwere. Who are you? Wo yale wadwemu kan fabra se ma wadwemu kan then how na mama 10 days countdown aso and the second day fabra se ma yeah Kaiwo me Kaiwo countdown de bia me de be ma ho and I said bete hwa susu na se honhom ni sane se ya mesa ba yes abeba so nim de ba wa she dade eche fabra se ma kwa konko to dwa anim asire nyankopon ho bone fache me to be go back to your feet. Thank you. China who Penyah obejene bag. Thank you. I'm waiting for you. Legend ne kasana. Rabe chira me baby Ajagurajah day you din wo Portugal and yes sir on the 18th obeteninka akwa we wo bone nsema mama. Thank you legend. Akwa bi kwata say you koso bi sabe wo ni true. Mima obibia good morning eba o my Ghana mo. Minim say ebe baby afternoon ebe baby evening. Ni nyina me chia obibia. Thank you. Dey aseda kese e ma otwa di ampon nyankopon. Thank you. Na me chia ote kokoso ote brewe ni krewe mo maso. Thank you. 242 na odaroma. Bible yi na no pa wi anwumre ma na no. Na ma yenso so yakwa. It be baso dream. Piao. Share His Excellency, Mr. President. Yes, sir. Ghana. Mr. John Dramani Mahama. Yes, sir. Many vice, many shramo. Yes, sir. Many pa. Moye no my Ghana mo. Yes, sir. Ano pa mi ba biem so a na me ba kwabnesi ama me ba wo ba. Fire. Bonechi. Kwabnesi ama. Na ye third day. Na me mawati ase se. Emane ntra on the 10th na me kan kire me say afi na wo be ye mempe. Dabi. Esan say enkwa ene ahoden ene tumi eye nyankopon dia. Sa pepepe. Eno nti na me betimi afu bia nkwa at any time. Yes. Yare or how amani betimi abadi paso at any time. Yes. Eno nti after 10 days we numpo na se bibi esi ana bibi tumi a enye wo ene waye. No. Enti me catch the plane say ene akopim on the 18th no se wantimi anye bibia amfame me ho se do so mamanfo twa o mamanfo bodam o ma ebi wuo no se wantimi ama Ajagurajah honhom no antimi amekume na ansei me dia ene Ajagurajah me se me no Ghana yenko Dabi. sa ekuro Ghana no Ajagurajah me se enya wo dia. No.
Sum sorry so so atwa wiase afa na ahia na Ajagurajah nyo na de ba ye. Dabi. Na wo kwabrese ma na me kai se wo ba be se san wo papa abedi na agu ase wan no wo ba se sam ne mistakes bi a wo ye na ka de be to the right way, but at the end of the day wo crowd wo ye worse. Say nyoma. Oye monsieur e boma. Kwabrese ama scammer. Kwabrese ama senka wo mo di wachi ni nyina na ko mu jai so mo ma 1 cedi. Na ko bi agina japade afiri wonsam ne wo ma wawiawi a wo mo abu wo mo di opodi Ajagurajah di abu oponi nyina ko report wo ma police with evidence Ajagurajah ka be gina he. Froster. Scammer. Yeah. Ajagurajah. Kwabrese ama tie me. Nyankopon tumi ene kasa kire wo no enye me. Yeah. Kwabrese ama the whole universe is against you. Yeah. The whole Ghana is against you. Thank you. The universe is against you. Kwabrese ama sentiment is against you. Senkatete na wonke yetwa you. Yeah. Obeto ye nananom so mo komsuo ni niema bi dada obeto akonedu obeto antoa obeto asuo tano akomfo nom ne ade obeto mpanyimfo wo man ni mu hwan na kunkum nipa Kwabrese ama ka kire me ansa na ntoa asuo nyama be fa wa connect se wa ya so de na mu ade. Yes. Mo gina nanom ma di ntro Yes. cause e bo kra na yibusa say no kra na say nya no ogituma ye dane Sabepepe. na wo Kwabrese ama hwan na ma wo sa tumi ni say betena Ghana na dome ma na kunkum kwala. Hey. Catch you say. Now only a mema Abraham she no ni mema no ye no. Unse manka bi. But o call lady ni ne maso na me hwe to the extent say wo say wo your father. A leader is a father. Yes. If you are a leader, you are a father and a parent. I mean can you kasem. Say wo ye okandifo a. Number 1, wo ye ja. Number 2, wo san so ye oba tan. Adentia wo ye agya kire se wo de wusunsum ne utumi asagya no e de bom ma ne ho ban na obatan no so akire se de maame etete sabio agyanan efie wodware no o yese o hweso obedidi all those things no eye wo obatan no pasede eye African kwan de fo so obatan ye obankwan. But oba a corona ko advance kakra no a oba no ko maternity leave a be ma no so ma maternity leave said e be ya ono ne be hwe efie no ho asemaka said ono ne be hwe akora de toilet no ho asema ye dey aka na munyina mahu the value of having that child. Yeah. So what you say? Yeah. Enti bro Kwabrese ama me ka kire wo ne am what you say wo senka me wo Ghana enei na me no wo kasa ya nka mesere otumfo ntankese na kuma hwiagu so na makoji otumfo no akire yen se asantima mu e fa hin na ye ma atumi se fa bedome nkwala ne ma. Thank you. Kwabrese ma you are a coward. You are a coward. Big one. Na nka sabiu asantima mu kura so okoto se be ma ne oba etoto a yes fa call yonko be ma so Sabepepe. yes wo be ma aya ne me ma anya den enkoko Yeah. na ge no kura so nka sentia no. Come on. Dabi. What so sad na wo kasa wo ne jom don ekọ no enya no kure osmati kwa pai me senka me wo Ghana wo Kwabrese ama said ye honhom na si aboy ya kwa koduro no hwemani eja no me de ba so Kwabrese ama Fire. jane de ba so na honhom ye eno me kwasra Kwabrese ama. Thank you. Me didn't to spiritual skills no. Yeah. Kwabrese ama kindergarten kura wo ntro ni din wo ho. Me say kindergarten, spiritual realm kindergarten, wo Kwabrese ama within ho. My name need to be palm. Da no wada, na kromos What do you know? What do you know, Kwabrese ama? What do you know? Yeah. What do you know? When men are quickening in spirit, when real spiritual men are quickening in spirit, Legend. where will you stand? Legend. A senior soul spiritual head leaders in the use of term. No, what be that? Before say ubedru senior soul spiritual head leader in the spiritual realms, no. Me, I hold the crown of King of Kings and Lord of Lords. That makes me God. Thank you. With 600,000 demons. Why were you Kwabrese ama? Can I catch yourself some sorry in Amedia?
nyama men kansem kachao ko and I some man Yeah. and I mean Sumano Sumano legend. Wunim AK brobe camera me Sumawa me Sumawa cause our bloggers in the hole Miss Sumako ona wooding. Thank you. Ah uboni dia obi anim kwabna me se me Sumawo. Thank you. Ko AK brobe fie na busa se ne ba na ye friend aban brobe no owen only see papa name dwuma bro san so no turn records on busa no about me. But the year 2000 many a day jati year program or tech only them got in studio e pogu cassette Satan CD kura ni ho Satan ni TikTok ni hey. Thank you. Na me brat Germany no anya cassette ni bi kura to at that time. Yeah. Only never catch my Ghana say hey uni oba do the course so Yeah. You join a crumble chain TikTok. I tell you. Yeah. Oh dia make no. Pepe. What everything. Come say what it What's your pen? A pen? Na afe na ho be yo hene. Sa wonta de wuruwa na ehye no. Untimi wo be wuro. Wo be wuro. Yen, we were the senior soul spiritual head leaders of the whole universe. I control the world on my fingertip. That's at that point. That's legend. And then you see the nyina go. Esan say you tumi bia tumi nyina eye onu nyankopon original ni tumi na me catch you say ye wa honhom bi sinsen wiem a omo mpa ba bia tena dada o na omo amugu na soro dem ho no omo na ye me mobo Yeah. sa ne nkola no omo na ye me mobo se na me ne woka no Yeah. ye wie we kura na ma 10 minutes eno ade ne ento aso And no crumble legend wadarmo. Na me percent ka said in an interview kakrea me na percent ke na bia onya mreka kakrea. me ma 10 minutes Okay. na me nche ne nkola na omugu na soro dem ho no de wade omo ye. Thank you. Wa wo be hwe video we bia wo hwe wi asan kwase wo be hu say ye de another one beto 10 minutes bi san to obo asne hwe ne tag obi okwa Ajagurajah asori say onko hwe bi no ontie bi ya Ajagurajah de na sefo eye Enya asefem. wo kopiti nsuo ne ma nsuo se kopiti good dem ma oni ma honhom ma kopiti good dem ho minyan kasai nobody should push me. Ajagurajah I'm out 10 days. Thank you. And then 3 days. So what me chere me be Ajagurajah no wo so omudi na no verse no Portugal na wo be bon sema mama wo Ajagurajah kro ya wo so free Nigeria Ajagurajah ye koda sore ya wo so free Portugal so matena mu mfie nnan do no pia ni ho abebo ni amini if in Lisbon e ko Setúbal ana e ko Porto ana e ko Viana de Castelo ana e ko Valença ana e ko Fatima ana e ko hen ana e ko Coimbra Fire. asa e ma ho enti wo days count down 3 gone Fire. Chira waje ba me e wo conversation ai Penyah Media